Luka, kaj si videl v Ženevi? Hostese. Kaj druga? Neki avti so bili tudi, ne? Še kaj pametnega videli, jaz se ne spomnim, da bi tle bil še kaj drugega. Jaz sem videl pa ogromen avto v prihodnosti. Sem naučil, da je prihodnost v carsharingu. Pa v elektriki. Ja, povezljivosti. Pa tudi po moje avtonomni vožnji, prav kmalu. Ja, čez koliko let praviš, da boš ti se? Jaz mislim, da 2 leti. Kje pa zdaj sediva? To je pa tata... Čak, moram mi pogledati. A je tata Nano? Ne. Se pravičujem, gospa. To je tata Tigor. Tigor? Ja, ima zelo agresivno ime, ampak meni je všeč avto. Daj volan pokaž. Imamo volan, drkalen. Alcantara pa to. Drugače pa ful plastičen. Saj to se ne bo v Evropi prodajalo. A ne bo? Ne, ta ne pride v Evropo. To je poseben Geneva Edition, pa ima pol ful lep volan. Je pa top menjalnik, probi šaltati. Wow. Dobar, ne? Ko Clio RS. Clio RS nima takega menjalnika. Den je ta star? Ta star Clio RS.